Nyaka sani jo Kenya milion 24.8 osendikore ne okumba mathieth mano mar SHA. Ka thoth jo Kenya bende ni kod ywak ka bende gichwalo ywak magi kalure kod midhiero ma bende giseyudo kokalo kuom okumba no mathieth e kinde ma bende gimanyo chenro mag thieth ka bende gidwaro tiyo kod okumba mathieth mano mar SHA. Kiupande wangu naona kweli imenisaidia na imetusaidia kiujumla kama familia. Kwa sababu tumekuwa na mzee wetu kwamba alihitajika kufanya operation, na katika ile operation ilikuwa kosti zake ni 170,000 takriban. Lakini kupitia hii SHA, baada ya kufanya booking pale, baada ya siku 3 tukapata OTP number na mzee aliweza kufanya operation bila kugharamika kwa pesa yoyote ile. Mano kanyo ja Kenya mabende siro kumbano marsha ka ja Kenya machielo to ne ogolo duonde ka owacho ni ne ochune mondo mine ochula omenda mag thieth ne wuode bang' yudo thieth kalure ni okumbano mar thieth mano marsha ne okokonye kata matena. Hivyo majuzi nimeweza kutembea hospitalini nikiana na mtoto wangu, lakini nilipofika huko nikapata kwamba mwanangu haja sajiliwa katika SHA. Na hata hivyo zaidi ya hayo nilipata kwamba nimesajiliwa mtoto ambaye si wangu, na hiyo ikanishangaza sana. Ikabidi kwamba nimelipa gharama ya hospitali kutoka kwa fedha yangu mwenyewe.